Rohit, Shikharani, Mangalakshmi, Sajani, Anjana. Tangoi tangoi kita bersama kali. Pulang Nazara, zaman ini bagai. Kokhe tini orang Bangshi Bari, 3rd April. Bangshi Bari BCO, sini TWF ni, sini Bubagra ni naikol pangbai under Bubagra guidance. Orang ni Bangshi Bari TWF Bari ro, ini primary committee khana hanai ne, 7 ward mili huई ne, sangar primary committee khana hanai paiman ka. Orang Bari ro bo, borok khorang sahunan bagai ready tongo, Bubagra na logi na ni bagai tongo, awan bagai borok, nogo siringke tongai asui tong nama sungzak liya, awan bagai siringke tong hangga sini bagai tong pesep, joto na paiman ka orang ni mau bodol lo, belai kan khatung khajak ya, orang paiman jaka, awan bagai belai kan khatung thugotini, orang ni beri ro malai nai, orang ni mau bodol ro malai nai, belai kan happy sana ni thangkang kai, te tahun ni bagai hingke borok joto na wansuka. Chini tinang ni bagi sabuk kaham ya baru romai nai manka sing siring ke tonghang ke chini generation ni bagi belakan kostong nai hine baru thansa ni mariwo chini Bubagra na logere na hine or tini itung lai ya primary committee kai bisu bisi no tei committee khaso tini or 7 ward duita bisu khoro bisu tei ne committee khaso or tini manjaka 250 around and ke committee khajaka like 32 Belum under klaim. CHARILAM constituency. CHARILAM block ni under klaim mo. Sab berapa ini? Orang paiman jo kasi ni central ni member, central ni state observer sini Sir Buddha. Bo paiman jo kaya sini block ni president tangga Sir Sanjit. Te omono karibo sini o Bangshi Bari ni YTF secretary tangga sini Pandok. Tai orang chairman sini block ni member of jotan manjak kaya. Awan bagai belakino katong zat. Banyak sini. Ang kami kalau central member Bubagra ni Tigul Mumbai, as a warrior, ang Bubagra ni bagai samang klay tong.